Ngiyabingelela bafethu umkhanya kude TV lo King SMC Mr Delicious bafethu ushoti lo wangibiza ngothanda ngalo ngibingelela ovusi bafethu okhulekani kumkhanya kude bafethu ngiyabingelela bafethu kubabukeli bonke qhubeka nje bafethu siyabonga for ngathi nje bafethu for unibona ukuthi nikhona for interactor nathi bafethu siyabonga kakhulu qhubeka nje bafethu ni like ni comment yezo lonto namanje ngophinda ngigcizelela again ukuthi bafethu siyabona ama views maningi kodwa ama likes mancane ama comments mancane commentani bafethu usiza ukuthi nithini yabo ilokho kubaluleke kakhulu so le ngizokhuluma ngayo futhi icishe ifane nenye engeke ngakhuluma ngayo le ndoda ibisebenza kwamasipala ukuhle udelile banengane ezu4 umfana oyedwa namantombazana amathathu sekunesikhathi baganana kumnandi kudelile le ndoda ngokuthanda umndeni wayo yazi yagcina imfaka lona wesifazane kwamasipala naye wasebenza khona ingane zabo bephila impilo right nabo bephila impilo right umnandi kunjeya yibo laba bayaphuma kuyaphunywa kuyiwa emabhishi kuyiwa emahotela kuyiwa kuma game banibani uyabona kwenziwa zonke zokujatshiswa nezingane kumnandi lento yathanda ukuba buhlungu ngoba mhlambe ngizothi mangikhuluma ingezwakali kahle angiveze kanje uyabona uma nisuke nithandana amagazena asuke ezwene angiveze lena uyabona mina igazi enginalo phela nami nginayo bloodline yabo umfowethu has the same blood enginalo uba omncane has the same blood ubaba ingane yami ubani bonke abantu bakithi that is my bloodline ingakho kuthiwa i bloodline yabo uthi ke yonke into ihamba genetically yabo so ngifuna ukuveza lena ke lo mfowethu nje obeshade nalo kumnandi kukuhle kudelile bona kubo bebe u4 kwabafana bodwa abawu4 lona ungumdala lo bese elanywa ilaba abathathu lona oka4 besafunda isikole nalo ka3 obese sebenza futhi lo wesibili lona ka3 bese seuniversity lo bese zoqeda esikoleni lo ka2 lokugcina bese uqeda esikoleni lo ka2 naye bese sebenza uhambe kwahamba esebenza kanje kuba khona ukugadana niyazi ke bafowethu wabona mekuthiwa nomuntu wakho noma usebenza nomfazi wakho noma usebenza nomnyeni wakho khona lento le igcina isiba off yabo kube khona lo ma red flags inyana you understand enziwa yini manje nje ukuthi manje ngathi niyagadana semsebenzini sengathi manje mengakhuluma nje nentombazana ethile yasemsebenzini uthi awu hey mhlambe ngikhuluma into ebalekile lesi manje ukuthi into ethinta umsebenzi ukuthi uma ngibonile sengafike ngithethe icala endlini wagcina efuna ukususwa ke lo wesilisa la emsebenzini kwavele wazothola umsebenzi eGoli wasuswa ngala wayiswe eGoli usesebenza khona masipala but usesebenzele eGoli lo usesebenzela la so ngaso sonke isikhathi ke manje uyafaka imali ukuthi kwenziwe izingane senze ukuthi usebuya nje kabili ngonyaka ubuya ngabo June abuya ngabo December
yabo ingane lezi zakhe umuntu nje sezimjwayele kakhulu seyijwayele lo amlamayo uba umncane wazo uyena nje umuntu uyabona oh kanti ubaba omncane wazo lona usevele wavula isibaya abengafanele avule kusona wangena lalela balamana labantu ebafethi mina ngiyazi lento why kade ngikhuluma ngendaba lento ukuthi umuntu ubhuti wami unegazi lami uyazi ukuthi intombi yami uma ngingathiwa ubhuti wami ayimazi ukuthi ubhuti wami ithandana nami ahlangane nobhuti wami mhlambe edrobheni kanje ayishele uyazi ngamqondo why angithi yona ithande mina so that person has the same blood nami ingamqoma naye ingazi ukuthi ubhuti wami laba ke wayazi lo futhi wayesemnakekela sekuyilona lo mfana lo bhuti wakhe lo mlama usenokumkhipha lo mfazi amusele nale ngoba ngiyathola ukuthi engathi lo ubhuti walo muntu osesebenze eGoli yena engathi ubesebenza umsebenzi othe kuba top ngempela kunalo osetshenzwa yilo so kuyafika ngemoto la athatha izingane nomfazi abakhiphe kube mnandi kwenje abagcine belala kwacaca ukuthi kuyalala nje kuyathandwana uyalamba phela umfazi lo muntu uhlala eGoli ubuya kabili ngonyaka kanti one day uzobuya engashongo nakhona wayengaqondile ukuthi uyabuya umsebenzi wamhambisa kanti uzobuya eze ngani into yokuqala ndiyamthusa ufica imoto kamfo wabo uyibona ipakile la ukuthi imoto kamfo endisebusuku hayi ipake naye la ngene yenza lonto le unokhiye wakhe vele wegate avula igate angene ngaphakathi unokhiye wakhe omnyango avula ngene wangena wamba methu uyavula ekamereni uyangena awu ufica umfo wabo lele nomkakhe empedeni wakhe nomka umbhede wathe ngoyena ngemali yakhe umbhede womshado lo ufica umkakhe lele nomfo wabo wavele wadonsa ivolovolo wahluleka na kuyibaba bathi bayathuka bayaxolisa kunjeyana wathi mfowethu ubuyenza into enje kumina wenza into enje kumina hayi bafu bekani uzathi uyachaza avele wabashaya bobabili wabaqeda inyanga enhlanzi lo muntu bengihlala naye mina nje wagwetshwa ke iminyaka ewu-20 naye 20 years so nayi into engiyicabangayo mina manje ngokwami ingane ithini number 2 umndeni wakhe lo mfowethu nabafowabo laba babili umbulele phela omunye umfowabo manje kwenzakalani abantu bakubuka amakoti ngoba phela isitori vele siyazi idubu phela ithola ilele embhedeni kanje zinqunu zinjalo kodwa ke engakuthanda kakhulu ukuthi lo mfowethu izingane zakhe bebimvakashele nje ayebefika izingane zakhe nalabo abanye abafowabo ababili bebefika bemvakashele so angazi bafike ngifuna ukuzwa lapho kuma comment ukuthi uma ngathiwa wena ubhekelwe isimo esifana nalezi ungasenza kanjani wena wawunganawo wawungavela udedela inhlamvu babulale labantu noma mhlawumbe ungenza ngenye indlela ngoba phela indlela esenza ngayo bafethu ayifani nendlela esicabanga ngazo ayifani
Kodwa lo mfowethu wagwethu 20 years waphelele umsebenzi wakhe kanje. Uma ephuma nje safuna uzoqala phansi impilo. Angingazi kumphakathi ukuthi usazombuka kanjani wona. Because yes, he was betrayed by his own brother and by his own wife. Wena ke wawungenza njani njengombukeli omkhanya kude? Ya ngifuna ukungena kulena manje. Ngiyazi ukuthi ema videos amaningi esiwenzile ngiye ngikhulume bese ngikhipha advice ekugcineni. Kule angikhiphi advice ke kule. Ngifuna ukuzwa kunina ukuthi wena wehlelwe isimo esinje wawungasimisa kanjani umfowenu lo umfice embedeni nomngakho. Ithiwani indaba enjalo. Ngifuna ukuzwa lapha kuma comment bafowethu, ngifuna ukuniswa ukuthi nithini. Khumbula umfowenu lo bakhona abanye abafowenu. Umfazi wakho lo weminyaka nizele ingane eziwu4 naye. Uyimisa kanjani ubafica red handed? Uyenza njani into enjalo? Umbuzo wami ke lo futhi ngizobuka lapho siwumkhanya kude kuma comment ukuthi nithini. Mkhanya kude TV.